keluar meren. Kalau aktif preman, Nah bos, perlu kasih santan. nah ayah perlu mengikuti orang. Baiklah. Panjalu, panjalu. Cek aing dihadekeun ame gawe geuleuh. Menang penumpang kilu lumayan. Panjalu kabeh. Mere doceng. Hadekeun. Duit aku. Kalau butuh duit. Itu siapa deh tadi? Wih, mana? Aing ka dieu lain ngajak gelut, tapi aing ikut jadi preman. Tuh ingat tuh. Nomornya aing geus sare lu. Dia goblok. Panjalu. Tan, orang kan itu naik damai unggul. Cek lah. Eknya beli 1 juta.